Mama gitu. Syuting film selanjutnya guys, saksikan di channel YouTube Mame Rock and Roll, sementara diganti menjadi Mame Story. Tonton ya guys. Opi ya, Opi pemain Anifah. Ya pemainnya guyu-guyu di seat sedurung main. Bola air. Mana kayak mari digaji. Bapak kan jawab ya. Ini ngambil Pak. Celaka di kamar. Anak kuntilan akeh. Ya sekarang ono. Oke, kopi tenaker. Ojek ojek. Aduh, Mari gini sih, Bu. ajak langsung udah. Oke, anu lho sik. Mari ngene Mbah Dukun jaluk tambang nggo bujange. Pat. Lu Mari ngene Mbah Dukun jaluk tambang nggo bujange kae. pat. Lah, aku ora bisa. Untuk ngampurannya aku ora bisa. Nang dalan lagi rame banget, aku ora bisa liwat. Nang dalan Nang dalan lagi rame banget. ora bisa liwat. Kok pasti mau pengen ya? Bersikut. Kamu yang bikin. Nang dalan rame banget, aku ora bisa liwat. Nang dalan lagi rame banget, aku ora bisa liwat. Nang dalan aku Nang dalan Lagi rame. Nang dalan rame banget, aku ora bisa liwat. nang dalan lagi rame banget aku ora bisa liwat. Ya. Cicing. Sirolu. Nang dalan lagi rame banget aku ora bisa liwat. Rame banget kok dempet. Itu apa yo? Iyalah. Pat. Cirolu. Mak, Dede tumpasan sepedanya. Dede pengen goes-goes. Aku harus terus tumpasan sepeda. Dede goes-goes, kok Dede mari, Mak? Ya? Kat. Ya matanya larang. Anjir. Ya siap. Cirolu. Pilihnya Pak. Bapak tumpasan sepeda. Bapak tumpasan sepeda, Pak, ya? Apa tumpasan sepeda? Tumpasan sepeda, Pak. Orang kotak sih mana? Posisi madep mana? Nah, masih kita motor wis lewat. Tilalai mau pada adol tanah, mau tuku sepeda. Pit ya. Motor wis lewat. Sikit zamane. Oke, Pak, sih kita mau. Kok madep nyong? Op. Cirolu. Si kita motor wis lewat, Pak. Sikit zamane pada doli tanah, mau tuku pit. Salah. Priwe. Cirolu. Si kita motor wis lewat, Pak. Si adol tanah pada mau tuku nipit. Gusi bocah kepriwe, Pak? Sawan seleng apa? Cirolu. Apa? Kok bikin jaluk jereng jaluk. Jaluk. Cirolu. Apa? Kok bikin ngomong jaluk bocok karo bakule? Bisa gendek gua di kowe gua. Iya bener adine. Iya jadi gua di kandung ngomong. Ya. Aduh, ini kerja. Iya.
Ciroluk. Apa? Kok jerer bojo karo bakule? Apa kalau gigi kalau Kuku. Diulangi. di sini kalau apa lu? Apa? Kok jerer bojo karo bakule? Oh, lagi apa? Kok jaluk bojo karo bakule, gue jaluk bojo karo bakule, gue. Ciroluk. Apa? Jerer kok bojo karo bakule? Ciroluk. Apa? Kok jerer njaluk bojo karo bakule? Kat. Lah, John. Mama. Sehat? Ya, aduh. Alhamdulillah. Gue ya desit, aduh, baru rampung gue ya desit. Yo. Ciroluk. Alhamdulillah. Kat. Kurang greget. Kurang greget. Ya, senangnya kok ya, Pak. Ya wes ya. Yang busangnya waras gue. Suara gemblung ya kan ya? Ciroluk. Alhamdulillah ya Allah. Bujangnya nyong wis waras ya Allah.